KSU Nehu Unit ag arpu artrik jemang arajar arpulai kalakang sendon yak office terikam Vice Chancellor Professor PS Shukla. Halor ka jingkuman ju ban penbiang gi jing dan kam jong ki samla pulie kene ke skol ba hagi bobon kiliang. Bakentup nadok ka bos ka jing mamla ban penbiang yak jing dan kam hagi hostel bat kibe ki ba keseng kala bo jing dawa la man kipor bagi kendo ba Vice Chancellor. Kaseng hagani kesni kala let ru bani kendo yu Vice Chancellor bani kran halor kejing slam ban penurlong yakini kejing dawa. Nrai nagadau kejing bamtre Vice Chancellor bani kendo kala penlong ya kaseng ban kang senon ke office terikam jung u. Bat kumjo kaseng kan tre asyuk bani kendo yu tat anda uni Vice Chancellor ula penurlong ya kejing dawa kiba kaseng kala bo kamat jung u nagapor syakapor.